nipa mama bia ne ho ahi ai nipa mama bia ne ho ahi ena nipa mama bia so na ye ka ne ho asem na ye nua ba na Mcbrown ensem ba eye December and November to December and ye nyina ye kan onam ni kruma so awari jai no akotwe nim sa afi we ye wura mu de ahofe dua ke ye be ma no anya asomdwe kakra na we de ye nua ba bi ono so social media say sabe na Mcbrown oye dia oye ankasa ye dia enti so oye bibia ye ntwe ya na se bibia emfata yen ye behwe ne atian Michael Jackson sedru bebreba wo ye nyina na ama Michael Jackson wanche ewo asase so a woto anana no wonse do eye the age of 54 years sana na Mcbrown so wonam kwan so okosa age no na ebema ewuo na ba ntama nana se dwuma bia na Mcbrown be di ni padua a nipa kro wo hye kire ema ne pressure so wonye nanim sei wonye ni nanu sei won chia na no chia na bodwe no won mo de on be kama na Mcbrown na ni aba ho so masabe san kwase asedri na wo de ne ho agimu na edi fom no won mo de on be tia ne ntem ama na jai sa asedri ne ye wo sika won fanye ne ebehia na mo me fanye ne a ese ne honam ase ne nipadua ase di ne dem ewa brabo mu mayenkotie nua ba ne o kafa na Mcbrown emra sisia IGP red shop baby na watchi mu Ghana hima Ghana Queen Elizabeth na Mcbrown ni new look ya shagui we weni enyi usha ahwe na kwa na IGP me kai sa me wo fa bi se no kro we e sha o ma me ase na do be makoya unni ne nai unni no tine twa se ye ka the see apa me pese me busa se so wo hwete de na nama na wote ene enne ya ti de na efe minim se Ghana for na nama asma me be ka de me tissues wonada mo be koro me na so twa se me kan me baba ko on titwi papa no no hia na ka se wo ho ofe o se minim dada ti me na nama asma me be ka GP minim dada Ghana si ya ka se yenyi ma o ho ofe be se 10 enyina wa ontimi go with that na nama enti mo amon hwe de wa photo ya na nama no otia no mfa hwe kan ne body ne ne honam ene ne de na efe okoko be ka se woni sika woni sika na okoye ye no o da betu media so nti yeso be kire ya adwene so ye wie no twetwa ne picture bo ne dem a ye nkonko fan firi ne dem ba eda media ne so de a wo se ye ka wakoye wa no nya na no kwa na oye yo abodwe ne so waye abodwe no e ka ho na mbese mbusa se na nama wo besa wo se abadopu anase dentia because na nama wonyo obi a wihia se wo ha wo sa si ampo no men kan to sabio se ya de first ne ya waye wa no ne abodwi ya first na ho fe bebre si ne ene no akoye bibia wo ho na Ghana for de o woni sika saa muni mo wa mo hwe no Michael Jackson onu a woni sika no onu ade ni sika etwetwa ne nkwaso emrofo no kro mo de saa no tusi ya bai ene kro mo chai o ma hu se fa so bia ni so ne o mo chai Ghana de ene ma ni twam emrofo ni hu se yensem no afi na ne ye de ya so abodwi we emfatao first wa abodwi na ye kama na ma ho ofe na ma wo ho ofe ada na wo ha wo ho unya sane ma we nyina unya eye wo bi a waka kire wa nwofem enti woni self confidence nti wo de kakra ka ho kra ono kra ne be consider but e hold sa na nama na sa na nama timi ka kire nyankopon se nyankopon we wa mbo me ye enti e wo sa me ame bo me ho ye na so de toto de ono bo ne ho ye na de toto de nya me bo ne ya timi se nyana na ni timo omre wo na nama ho pa ana so enso na ni no hey, now you scan into so mesika a control say na eye wate na umo na uwa dwene ya say wo ye we no na mo ya babawa but the formel se sound na no kra mi hu na mdwe sa abadop because abodwe no ene ano too much na tete break what na wo ye Ghana for fedada wo fedada wo hia hwe wo hia abo ano we ya fata wo na ma no pa ne serie and I was trying to say, me da sisa wo je bread twemi akra